por ke pemerintah kawan ban inaugurat ya ketika district office jong ka riboi jongi ba na kami lentiru ba kane ka office nang ne kan sei shimon ki amele ba kan yara pu ipai ba nong sok jong ketika kami ba Uba Ernest Mauri, Presiden ka Bharatiya Janata Party hakajala, menta kasingi ka Shiphautari Urisau, ula plia ka office trekam jaga party hari bhoy, ya ka ba kilabo hanong po downgate. Hakate kasingi plia ka office trekam jaga party, layadon lang Urupam Goswami, spokesperson ka BJP ha Assam, uba Skem Biswet, Presiden ka BJP Ribhoy, uba Cleophas Thrin Nongrum, unong pan tiket ka BJP na nongpo, lambat kiwe-kiwe. Kajing tumu juga ne ka party ban play ya kate ka office trekam ka party kalong ban nang pan klan shu ya kerukom trekam ka party la kalong hapo ka district ne ha ka jalahi baro ka we nam tip pi tip ha ka play ne aku sendiri pun kijing arab baka sorkar jong Prime Minister Narendra Modi ka sorkar BJP ka wanra Andrei Kubasosi ba kita baru jalur. Kadungut ki minister ki wan pori boy dangsian na try president wan kenduk yo prime minister yo minister wan pet ya ka industries. Balai ukwa wan pet ya ka pernihat ka industrial area. Ban kwa ban yo i ba ka don na em ka jing sisya ba kini ki factory ki trekam ban ai kam ai jam ya ki nong song song buat ka beri boy. Dedom dai na. Anrem dan ke factory ke bawah nang ni kadai ke factory jo politician ban bam ke bilat ban mai kam ai jam ni sia dai dum dai na takadau ban rat in khong ikan ni don kam ban warna ek sarkar ke batmai ban kelathia keladem ban jet ya ka sering BJP ban yo ya ka sarkar don kam bino don kam MLA ban yo UMLA Mana ban haptrai sitom mapilih sia bat amdai ta kata ban ai ka jingkersian ban lek thebut ban but ban shon ya ka siap ka jong bi ha usuntiu latas ban job candidate jong ka BJP na jirang na nongpo na mauti na keleng banyo bansnai ke sorkar ka banwan ke sorkar ka babut ke sorkar ka bolong ka bomdon corruption kumang yung zero tolerance against corruption kada kani kastan chong modi ba ban penduk chat ya kani kam bampang kani ka ba bamsat bampang don kampat banjit yang ki MLA di Batumai di Bandra ya kata ke sorkar ka bakut Kerang bangin nung triasu, lek selong poi maulai, mulek sayau ar genta. Mi nanong tumai wan siudo, si genta siten. Barok laya keren buat taksi. Cis, kade ka blok. Sukut tang hanta. Andri om perhat berkumno banora ikilat kelenti ban pelai ka blok. Tang suai brio production ar hajar. Mat ya dem satu song buat taksi ar genta layo ar hajar.